Star Wars-kokoelmani. Tässä on kaikki minun Star Wars-figurini tai legot, mitkä minä olen kerännyt. Ja ei kaikki hienoja. Ja siinä on Count Dooku. Siinä vieressä on Darth Vader ja Pilotroidi Nute Gunray IG-86. Super Battledroidit. Battledroideja on pitkä rivi Engiedroid. General Grievous, Magna Guards, Yoda, Clone Trooperi, Rebel, Endor, Wicket, Rebel, Endor, Anakin Skywalker Boy, Rebels, Clone Engien, Princess Leia, Chewbacca, Han Solo, Battroid, Stormtrooper, AT-AT Driver, Stormtrooper, Snowtrooper, Imperial Officer ja Wicket, Han Solo Hot. Ja siinä on Rebel Trooper Hot, Clone Trooper Boss, Rebels, Commander Fox, R2-D2, Clone Jet Trooper, sitten Ahsoka Tano, sitten Rocket Battledroid, Engien Super Battledroid, Greedo Battledroid. Siinä sitten Separatist Hulter, God Dog Soldier, Grievous Starfinger. Heippa!